ngicela ukujula yebo kakhulu angihleki ngiyalinganisa kodwa le seriously iSouth Africa iSouth Africa as a whole yazi ushintsho kuyo yonke into eyenzakalayo la esimeni sala eMzansi umuntu esifazane young women sina siAfrica singazwani siyozwana ngayo leyo muntu loyo yonke into izoshintsha bheke Africa izoba a whole izoba understanding it's gonna be one mina ngicela ukuyibhula angicela ukuyigugula iSouth Africa umuntu wesilisa Yesu ubambile baningi abasazobamba but I wish to live that day iSouth Africa ibanjwe umuntu wesifazana une PhD unebunyanga unobuprofita une understanding une psychology reasoning